Zdravo svima! Nadam se da svi uživate u ovom vikendu. Iako nažalost ovaj vikend tiče vremena nije baš tako lep kao što je bio prethodan. A nadam se da svi vi započeli vaše jutro sa dobrom šalicom kafe i sa nekim podcastom. Pokušajte da svakog dana konzumirate barem 5 minuta sadržaja na engleskom jeziku. To može bude podcast, može bude neki kratak video klip na YouTube-u, a sve vas koji imate više vremena, možete gledati neku seriju s engleskim titulom ili pokušajte možda pročitati celu knjigu na engleskom jeziku. Čitanje knjiga kreće od B2 nivoa, gledanje serije isto tako od B1, B2 nivoa, a takođe svi možete slušati podcaste i različiti podcasta koji su pređeni na različite nivoe. O tome sam već pričala. Ako imate bilo kakvih pitanja na ovu temu, slobodno mi pišite. Ali današnja tema su 10 grešaka koje najčešće pravimo u engleskom jeziku. Naravno, greške zavise od toga koji nam je materni jezik. I neće Francuz, Kinez i Srbin da napravi iste greške. Tako da, eto, ono u čemu mi najviše grešimo su da kažemo nebrojeve i brojeve imenice, u smislu da mislimo da ono što je nebrojevo u srpskom mora biti u engleskom i obrnuto. Nažalost, nije baš ovako. Naravno, neka se i podudara, recimo kafa je nebrojeva u oba jezika. Ali sa druge strane, recimo advice, savjeti su kod nas nebrojevi, u engleskom jeziku nisu. Tako da ovo je jedno najčešćih grešaka. Onda information. Informations ne postoji. U engleskom informacija je također nebrojeva reč. Onda ago i before. 10 years ago, ne 10 years before. Ovo nešto se pravi kao greška na nižim nivoima, a na druge strane ume neka se potkrade i dostari na višim nivoima. Također jedna tipična greška za niže nivoje je bilo da kaže neko I have 28 years. I'm 20 years old. No, I have 20 years old. Znači nemoguće. U engleskom jeziku koristimo glagol to be, kako bismo rekli koliko godine imamo. Također, prepositionsi on i at. On Monday, ne at Monday, nego on Monday. At the beginning, ne on the beginning, ne in the beginning. Tako da obratite pažnju na neke ovakve stvari. Onda then, u smislu da ga pišemo sa i, to je sa e u vuku, ili sa e, to je sa a. Znači, jedno koristimo za poređenje, za komparaciju, THAN, a then koristimo koje ćemo kažemo onda, potom i slično. I obično znamo da postoje razlika među ove dve reči, ali umemo često da ih mešamo kada je u pitanju spelling. Naravno, svima nama, kada je u pitanju učenja engleskog jezika, predstavlja problem pored izgovora. Sljedeća greška je fewer i less. Znači, ljudi, molim vas, jedno je za brojeve, drugo je za nebrojeve imenice. Kako naučimo informations, da information postoji, a informations ne postoji, tako isto moramo naučimo i fewer i less. Sljedeća greška koju također pravimo je razlika među effect i affect. Znači, the effects of. Effect je imenica, affect je glagola. I think this weather change affects me. Mislim da ova promjena vremena na mene utiče. I mislim da sam rekla sve. Nabrala sam 10 najčešćih grešaka koje sam primetila kod učenika u engleskom jeziku. Ovih 10 grešaka sam izdvojila na osnovu 7-godišnjeg iskustva u nastavi engleskog jezika. Nadam se da ste uživali u ovom videu. Ako ste se prepoznali u ovim greškama, ne brinite, sve se da ispraviti. Možete sebe da snimate, pa sebe uhvatite kad pravite tu grešku, da pišete na papir, kašćite negde sticky notes, ako ne zaboravite u sljedećih pola sata. I uživajte u ovom vikendu i ne zaboravite, svaki dan učinite nešto za vaš engleski jezik. Bilo ste mogućnosti krenete na časove ili niste, bilo da idete na časove već neke časove ili da ne idete. Bitno je samostalno raditi na engleskom jeziku. Tako svaki dan započnite uz dobar podcast, neki kratak članak na engleskom jeziku, napišite vaš to-do list na engleskom, činite nešto za vaš engleski, kada rečeno. Vidimo se uskoro i uživajte. Zdravo!